Ni itangazo ryihutirwa ku baturarwanda mwese aho muva mukagera, by'umwihariko abaturarwanda mufite ubwenegihugu bw'u Rwanda. Iri tangazo rirareba abantu mwese mushobora kuba mufite amafaranga yanyu atari menshi ariko ahagije, ariko mukaba rero mwifuza ibyo ngiye kuvuga muri rino tangazo. Iri tangazo rireba abaturarwanda ndetse n'abanyamahanga muri mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko iri tangazo rirabareba, ntabwo rireba ngo umuntu uri mu Rwanda gusa, ushobora kuba uri umunyamahanga ariko wumva ibyo ngiye kuvuga aha ngaha bifite aho bihuriye nawe, ugomba gukurikiza bikurikira. Itangazo rero rikubiye mu byiciro bitatu. Ni itangazo riranga akazi mu myanya, ubwo ni mu bize n'abatarize, itangazo ry'abashaka kwinjira mu gipolisi cy'u Rwanda, itangazo rya polisi muri rusange, n'itangazo ry'inama y'ibyemezo y'abaminisitiri yabereye muri Village Urugwiro yobowe na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ndetse yari irimo abaminisitiri bagiye batandukanye. Minisitiri w'intebe asa nkaho ari nawe wungirije, ari nabo barishyize hanze, Minisitiri w'intebe Dr Ngirente Edouard, Minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi mu gihugu cy'u Rwanda, Minisitiri wa siporo mu gihugu cy'u Rwanda, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda, Minisitiri ushinzwe abakozi ba leta b'u Rwanda. Iri tangazo rero urumva ko ni itangazo ryihutirwa ku banyarwanda mwese. Reka rero mbere kuri ibya polisi kugira ngo dukomeze n'andi makuru yacu dukomeza kugutegurira kandi tunakugezaho. Itangazo rya cyamunara rero, polisi y'u Rwanda iramenyesha abantu bose ko guhera ku itariki 19 Gicurasi kugeza ku 19 Kamena 2025 hateganyijwe cyamunara y'ibinyabiziga byafatiwe mu bikorwa bya polisi bitandukanye. Cyamunara izabera mu ruhame, aho ibinyabiziga biparitse muri Gatsata mu mujyi wa Kigali ndetse no ku biro bya polisi mu turere dutandukanye. Gusura ibyo binyabiziga bizatangira ku wa 5 Gicurasi kugeza ku ya 18 Gicurasi 2025 guhera saa 3 za mu gitondo mu minsi y'akazi. Abafite ibinyabiziga byafashwe barasabwa kugera aho bifungiye kugira ngo harebwe uko ikibazo byatumye ibyo binyabiziga bifungwa byakemuka. Kandi utsindiye ikinyabiziga agomba guhita yishyura 30% by'igiciro yakiguriyeho, hasigaye akazayishyura bitarenze iminsi 7 uhereye igihe yakiguriyeho. Iyo urengeje icyo gihe utarishyura 100% utakaza uburenganzira ku kinyabiziga kandi ntasubizwa amafaranga y'inyishyu. Kane munyihanganire ntusubizwa amafaranga y'inyishyu. Kandi uwaguze ikinyabiziga asabwa guhita agitwara akimara kukishyura 100%. Iyo yatagitwaye nyuma y'iminsi 7 yishyuzwa amafaranga ya parikingi. Ku mugereka w'iri tangazo murahasanga taburo y'aho bizabera, ubwo ni amatariki, aturere ndetse no ku byicaro bya polisi. Ku itariki 16 ni mu mujyi wa Kigali, nibwo ni ku cyicaro cya polisi mu mujyi wa Kigali. 19/20 ni Bugesera ku cyicaro cya polisi cya Bugesera. Tariki 21/5/2025 ni Rwamagana, cyicaro cya polisi mu karere ka Rwamagana. 22/5/2025 ni Kayonza, icyicaro cya polisi mu karere ka Kayonza. Tariki 23/5/2025 ni mu karere ka Ngoma, icyicaro cya polisi mu karere ka Ngoma. Tariki 23/5/2025 ni Kirehe, icyicaro cya polisi mu karere ka Kirehe. 27/5/2025 ni Nyagatare, icyicaro cya polisi mu karere ka Nyagatare. Tariki 28/5/2025 ni Gicumbi, icyicaro cya polisi mu karere ka Gicumbi. Tariki 29/5/2025 ni Rulindo, icyicaro cya polisi mu karere ka Rulindo. Tariki 29/5/2025 ni Gakenke, ku cyicaro cya polisi cya Gakenke. Tariki 30/5/2025 ni Musanze, icyicaro cya polisi mu karere ka Musanze. Tariki 30/5/2025 ni Burera, icyicaro cya polisi mu karere ka Burera. Tariki 2/6/2025 ni mu karere ka Nyabihu, icyicaro cya polisi mu karere ka Nyabihu. Tariki 3/6/2025 ni Ngororero, icyicaro cya polisi mu karere ka Ngororero. Tariki 4/6/2025 ni mu karere ka Rutsiro, icyicaro cya polisi mu karere ka Rutsiro.
ndetse no ku bindi bisobanuro wasura urubuga rwa polisi ari rwo www.police.gov.rw cyangwa se ukaba wahamagara nimero z'ibiro by'umuvugizi wa polisi SB Birutikanga ni kuri nimero 0782313555 0782311555 ubundi ukabasha kwiyumvira amatangazo ndetse uko cyabonera isa imeze. Ndagushimiye cyane, Imana igute kuri y'amafaranga ndetse n'ubuzima buzima.